Ruski. Kanki, Rusça söyle. İzzetlerden sana çok minnettarım bugünkü güne göre. Buraya gelen her bir kez senin huzurunda durur. Rabbim, I am grateful to you. I am grateful to you, my God. senin bedenine yığılmışım. Senin bedeninin bir üzvüyük. We are the member of your body. Senin bedeninden bugün güç alırım. We receive strength from your body. Hayır duamızı verir her birimize İzzetli Ata. Bless all of us. Bu hayır duaları kucak kucak evimize aparar ve öz əzizlərimizlə, yaxınlarımızla paylaşalım. Let us take all these blessings to our homes, to our houses, and share them with the people we love. Tanrım bu kilise için önündeyik. We are we are in front of you for this church. Bu kilsəni böyük, bərəkətlə, Give blessings to this church and make it bigger. bura gələn insanların axını çox olsun. Let more people come here. Bu kilsənin vasitəsilə çoxlu xilas gəlsin. Let a lot of savings come to this church. Kilsənin xidmətçilərini bərəkətlə tanırım, doldur öz gücünlə. Give the blessings to the servants of the church and fill them with your strength. Səndən gələn daxili sevinclə doldur hər birimizi. Fill us with internal joy. Bizə səndən həzz almağı öyrət. Teach us how to take pleasure from you. Ya Rəbbim, sənin o qarşılıqsız olan sevgini bizlərə öyrət. Teach us your love, oh my Lord. Ya Rəbbim, o sevgi bizlərdə dolub daşsın ki, biz bir-birimizi sevə bilək. So, my Lord, I want you to give that love to us. I want all of us to fill with that love so we can love each other. Bu dünya sənin sevginə ehtiyacı var. This world needs your love. O sevgini bizlərdə artır və çoxalt. Give that kind of love to us more. O sevgi ilə xidmət edək. Let us serve with that love. Səni razı salmaq üçün hər birimizi öz gücünlə doldur. Fill us with your strength to make you pleased. Xeyirli olandır, ya Rəbbim. Pastırımızı, Bless our pastor, our sisters, onun yoldaşı Sandranı, her husband Sandra, Cenil bacımızı our sister Jenny, və buradakı hər bir kəsi. and everyone here. Bizim qardaşımız doludur, bol xeyirli olandır, o bizə xidmət edir. Also bless our brother Noel, he also serves us. Rəhmət qrupunu da xeyirli olandır. Bless the group of mercy. Sənin bizdən istədiyin sənə alqış oxumaq. You want us to praise you. Alqış oxuyanlar hər kəs xeyirli olandır. Bless everyone who praises you. Rəbb hər birinizə bol xeyirlər versin, sizi sevdiklərinin sevgisiyle. Amin. May God give you a lot of blessings. May God bless you. We love you with God's love. Hallelujah.